An Ginoo madlaha iyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. Napakadto Jesus habukid han mga olibo. Han pagkabuwas han temprano pa, binalik hiya ha templo. Ginarirungan hiya han mga tao, ngan lining kun hiya nga nagtikang inpagtutdo ha ira. Gindarahan mga magturutdo han balaod ngan mga pariseyo, inusa nga babayi, nga hindakpan nga nanlibok, ngan ginpatindog hiya atubangan nira nga tanan. Nagsiring hira kan Jesus, magturutdo, hindakpan ini nga babayi nga nanlibog. Haaton balaod, iginsugo ni Moises, nga kinahanglan batuon, tubtubhan kamatay, insugad nga babayi. Yana anuman animo isisiring. Iginsiring nira ini hinpagbitik ha iya, basi mahisumbong nira Jesus. Kundi tinamod Jesus nga nagsurat hatuna, pinaagyan niya tudlo. Samtang nagpipinakiana hira, tinok daw Jesus nga nagsiring ha ira. Umuna hinpagbato ha iya, anwaray sala ha iyo. Ngan tinamod na liwat hiya nga nagsurat hatuna. Han pakabati nira hini, nagpatag-usa hira hinpagbaya, tikang han mga magurang. Nahibilin nala Jesus nga nan babayi, nga nakada pa harani ha iya. Hinangad Jesus nga nagpakiana ha iya. Hain naman hira, mana, waray ba nahibilin hinpagsirot ha imo? Waray, bisan usan nagbaton ang babayi. Nagsiring Jesus, diri liwat ako magsisirot ha imo. Hala kadto na, kundi ayaw na pagpinakasala. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Dayawong ka, Kristo.